munsi Dodos uyu munsi ntagindutse bitarenze saa 5 hari umwe mu bayobozi ba equipe Rayon Sport uri buze kwegura kubera ngo imiyoborere idahwitse ya Rayon Sport uyu munsi itishimwe n'abayobozi ba equipe itishimwe n'abakunzi ba equipe Rayon Sport umwe mu bayobozi ba Rayon Sport ashobora kuza kwegura uyu munsi kereka nibiramuka bihundutse ku munota wa nyuma ariko amakuru nararanye mfitiye fact A a Z nuko hari umwe mu bayobozi ba Rayon Sport uri buze kwegura uyu munsi agomba gutanga imihoro kandi nyuma ye nawe hakaza n'abandi bashobora kuza kwegura numango komite ya Rayon Sport yarisigamo abantu bagera kuri 5 niba atari 4 hari umuyobozi ugomba kuza kwegura ubwo ni 4 kuko bamwe bari bareguye icyo ni kimwe icya kabiri ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport twarabigarutse twagiye tubigarukaho kubera ko ibya Yannick Bizimana byavuzwe umuceri tumena hasi na ubwe aza kwivugira ko agiye kujya arisha inkoko ifi Yannick amahirwe yo kwambara umupira wa APR nimero 23 mugongo biri kure nk'ukwezi kubera ko byamaze kujya hanze mu itangazamakuru kandi biranasakuza cyane kuko kaka audio nge nabibwiye abantu ndababwira ni hari bimwe na bimwe tuvuga bikanga kubera ko twabivuze ari kubo byari byarangiye Yannick ashobora kutaba umukinyi wa equipe ya Rayon Sport ya APR undi mukinyi bishobora guhinduka ku munota wa nyuma ni umusore bita Nsanzimfura Kedi umusore bita Nsanzimfura Kedi Dodo nawe ashobora gusubizwa equipe ya Kiyovu Sport nubwo yari yamaze kugera already mu rubuga rw'abakinnyi ba equipe ya APR uwo no musore bita Nsanzimfura Kedi wa equipe ya Kiyovu Sport sizi muri equipe ya Espoir ku munsi w'ejo umugabo Gatera Musa nawe akaba yarasizeho amasezerano yuko ari ugomba kuba umutoza mukuru w'ikipe y'Urusizi cyangwa Espoir ugiye kongera kuyizanzamura yangira ngo ni imyaka igera kuri 2 uyu mugabo yasinye muri equipe ya Espoir ni umutoza mwiza uzabafasha ni umutoza mwiza uzabafasha bakava ku rwego rumwe bajya kurundi ndabona ubundi butumwa bw'umwe mu bamambre ba Rayon Sport ati ndaguca amande uwo mukinnyi umbwiye ntabwo ari we kabisa ntabwo ari we kuko ndabizi neza ko azwi n'abantu bake kandi nabo babigize ibanga ariko amakuru yo mu nda y'isi burya biragoye kuba wadusha ikintu kijyanye na transferi hanyuma reka duhita twihuta cyane makuru yo mu nda y'isi twihuse cyane muri Rayon Sport uyu munsi Dodos uyu munsi ntagindutse bitarenze saa 5 hari umwe mu bayobozi ba equipe Rayon Sport uri buze kwegura kubera ngo imiyoborere idahwitse ya Rayon Sport uyu munsi itishimwe n'abayobozi ba equipe itishimwe n'abakunzi ba equipe ya Rayon Sport umwe mu bayobozi ba Rayon Sport ashobora kuza kwegura uyu munsi kereka nibiramuka bihundutse ku munota wa nyuma ariko amakuru nararanye mfitiye fact A a Z nuko hari umwe mu bayobozi ba Rayon Sport uri buze kwegura uyu munsi agomba gutanga imihoro kandi nyuma ye nawe hakaza n'abandi bashobora kuza kwegura numango komite ya Rayon Sport yarisigamo abantu bagera kuri 5 niba atari 4 hari umuyobozi ugomba kuza kwegura ubwo ni 4 kuko bamwe bari bareguye icyo ni kimwe icya kabiri ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport twarabigarutse twagiye tubigarukaho kubera ko ibya Yannick Bizimana byavuzwe umuceri tumena hasi na ubwe aza kwivugira ko agiye kujya arisha inkoko ifi Yannick amahirwe yo kwambara umupira wa APR nimero 23 mugongo biri kure nk'ukwezi kubera ko byamaze kujya hanze mu itangazamakuru kandi biranasakuza cyane kuko kaka audio nge nabibwiye abantu ndababwira ni hari bimwe na bimwe tuvuga bikanga kubera ko twabivuze ari kubo byari byarangiye Yannick ashobora kutaba umukinyi wa equipe ya Rayon Sport ya APR undi mukinyi bishobora guhinduka ku munota wa nyuma ni umusore bita Nsanzimfura Kedi umusore bita Nsanzimfura Kedi Dodo nawe ashobora gusubizwa equipe ya Kiyovu Sport nubwo yari yamaze kugera already mu rubuga rw'abakinnyi ba equipe ya APR uwo no musore bita Nsanzimfura Kedi wa equipe ya Kiyovu kabiri hanyuma reka duhere mu gihugu cya Espagne iyi championnat yaherukaga gukinwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu kera kabaye iyi championnat ikabigarutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu iyi championnat yaba ngo tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu oya tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu barakinnye match ya nyuma yabaye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu gihugu cya Espagne nibyo hanyuma bagarutse n'ubundi bakina mu kwezi kwa gatandatu iyi championnat ya Espagne uyu munsi ari umukino ubuze kubimbura indi Sevilla aza gukina na equipe ya Real Betis ku isa 4 mu gihe ku munsi w'ejo equipe ya Granada izakina na Getafe bazakina ku isa 30 hanyuma Valence izakina na equipe ya Levante mu gihe ku itariki ya 13 birumvikana
Espanyol izakina na ekipe ya Alaves, Celta Vigo na ekipe ya Villarreal, Real Madrid, Leganes izakina na Valladolid, Mallorca na FC Barcelona. Mu gihe ku itariki ya 14 Athletic Club izakina na Atletico Madrid, hanyuma Real Madrid izakina na ekipe ya Eibar, Real Sociedad na Osasuna. Mu gihe ku itariki ya 15 ekipe ya Levante izakina na Sevilla, Real Betis na Granada, Getafe izakina na Espanyol, hanyuma Villarreal bakina na ekipe ya Mallorca. Bazakina iminsi yose, nta munsi n'umwe shampiyona y'aba Espanyol itazakina. N'uburyo bwiza barimo gushyiraho kugira ngo byibura barebe ko shampiyona yabo yagera ku musozo, akaba ariyo mikino izakinwa mu gihugu cya Espanye. Mu gihugu cya Espanye ku rutonde rwa shampiyona baracyayibona ekipe ya FC Barcelona, ikaba iyoboye n'amanota 58, ikaba ikurikiwe na ekipe ya Real Madrid na manota 56, ku mwanya wa gatatu ni Sevilla na 47, ku mwanya wa kane ni Real Sociedad na 46, ku mwanya wa gatanu ni Getafe na ekipe ya Atletico Madrid ku mwanya wa gatandatu na 45, Valence ku mwanya wa karindwi, ku mwanya wa munani na ekipe ya Villarreal. Hanyuma mu makipe arwana n'ubuzima cyangwa se amakipe ari mu myanya ya nyuma ari kurwana kutamanuka, Mallorca kuwa 18, kuwa 19 Leganes, Espanyol kuwa 20, akaba ko bihagaze muri iyo shampiyona ya ba Espanyol. Ku rundi ruhande iyi shampiyona nimwe mu mashampiyona yitezwe n'abantu benshi cyane, bavuga bati nyamara shampiyona twari tuyikumbuye kugaruka ko biraza kudufasha cyane, akaba ari uko bihagaze muri iyo shampiyona yo mu gihugu cya Espanye. Mbere ko tureba nandi mashampiyona atandukanye, Dodos wadutambagiza Copa Italia mu gihugu cy'Ubutaliyani, cyane cyane ko bari buze gukina kimwe cya kabiri, bakina birumvikana imikino yo kwishyura, cyane cyane ko iyo mikino yari yabaye hari imikino yari yabaye ibanza. Muri iyo mikino yari yabaye ibanza hari harimo amakipe nka Juventus, birumvikana nimwe mu maekipe yitezwe n'ubundi kugitwara iki gikombe cy'Abataliyani cyangwa se igikombe cy'igihugu mu gihugu cy'Ubutaliyani, birumvikana. Ariko n'ubundi imikino yo kwishyura n'ubwo iri buze kuba ahanini aya makipe manini ni yari buze guhabwa amahirwe, cyangwa se ni nayahabwa amahirwe ku rupapuro ko kuba yakwegukana kino gikombe. Ni yahabwa amahirwe ku rupapuro, niyo agomba kwegukana iki gikombe. Ni match ihari ikomeye igomba guhuza ikipe ya Milan n'ikipe ya Juventus. Antani niyo match igomba kubimburira izindi ari mu gihugu cy'Ubutaliyani kuri Copa Italia, kuko usanga yuko bo izaza mbere ya shampiyona, kuko bazakina mbere ya shampiyona bizaza ku itariki 20, ariko Copa Italia igomba kuza imbere ku matariki 15 kugeza kuri 20 nibwo bagomba gukina. Match irimo rero igiye ikomeye anta ni match ya Juventus n'ikipe ya Milan. Match ya mbere yabaye cyari kimwe kuri kimwe. Ubu rero bagiye kwishyura kuko nicyo gikombe bagomba kubanza gukina kugira ngo babanze bakihutishe kibanze kiveho, shampiyona garuke gisangaho kigiye kurangira. Bazakina ryari? Bazakina kuri uyu wa gatanu, azaba ari ku itariki barakinnye birumvikana. Ndimo ndareba imikino yindi izaba, ndareba imikino yindi igomba kuba ku itariki ya 17 ndetse no ku itariki ya 20 hakaba umukino wa nyuma. Ngira ngo kuri Napoli na ekipe ya Inter, ekipe ya Napoli yari yatsinze igitego kimwe, tsinda ekipe ya Inter Milan igitego kimwe ku busa. Ubwo birasaba ko bari buze kwishyura kandi nabo bakagaragaza ko bagomba kuba bifuza kuba bagera ku rugo. Ndavuga ku ruhande rwa ekipe ya Inter ndetse na ekipe ya Napoli ifite impamba. Ku rundi ruhande ekipe ya Juve na ekipe ya AC Milan biracyashoboka cyane burya yari igitego kimwe kuri kimwe, buri wese abafite ubushobozi bwo kuba yagera kure cyane. Akaba ari uko bihagaze muri Copa Italia. Tureba gato imikino izaba n'amasaha izaberaho. Dodos watureba shampiyona y'aba Espanyol y'Abataliyani none izakomeza ku itariki ya 20. Iyo ni Serie A shampiyona y'Abataliyani. Nibyo ndabona ekipe ya Juve izakira ekipe ya AC Milan, hanyuma ekipe ya Napoli kine na ekipe ya Inter. Novuga ngo finale zaba ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu, ku itariki ya 20 shampiyona itangire. Bivuze ngo hano umuriro uzaka kuri aba bagabo, yaba ekipe ya Juve ndetse na ekipe ya AC Milan. Ekipe ya Juventus na ekipe ya AC Milan bazakina ku itariki ya 12. Birumvikana tariki ya 12 si ku munsi w'ejo, tariki ya 12 ni ku munsi w'ejo nibwo bazakina. Hanyuma ku itariki ya 13 nibwo ekipe ya Napoli bazakina na ekipe ya Inter. Izi match zose zizaba ku 3 z'ijoro, nta match nimwe izaba hasi ya 3 z'ijoro. Akaba ari uko bihagaze muri Copa Italia, igikombe cy'igihugu mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hanyuma muri shampiyona bazakomeza mu buhe buryo ku itariki ya 20, cyane cyane ko ni shampiyona nayo yitezwe
n'abantu benshi, nubwo iki gihugu cy'abataliyani cyajahajwe cyane n'ikibazo cya covid cyangwa se n'icyorezo cya covid. Ku itariki 20 hazagomba kuba imikino ibiri, umwe uzaba ku isaha y'isa moya n'iminota 30, ikipe ya Torino igomba kwakira Parma ku isaha y'isa moya na 30, Verona ikakira ikipe ya Cagliari ku isaha y'isa 3 n'iminota 45. Kuko ku itariki 20 hagomba kuba match imwe, ku munsi ukurikirana izindi match zigomba kuba, kuko match zitangira zigomba kuba ebyiri, zikaba nijoro, izindi zikaba ku wundi munsi kurikira. Match ya mbere izahuza Torino na Parma, indi igomba guhuza Verona n'ikipe ya Cagliari. Atalanta izakina na Sassuolo, ku rundi ruhande ekipe ya Inter Milan na Sampdoria, Dogene, Lecce na AC Milan, Fiorentina, Brescia, Bologna na Juventus nabo bazakina. Ni match zitandukanye zagenda ziba ku itariki ya 23 bakine Spal na Cagliari, Verona, Napoli, Torino, Udinese, Genoa na Parma, Atalanta na Lazio, Inter Milan na Sassuolo, Roma na Sampdoria, Dogene. Ni match zakomeza kuri 26 na 7 n'8 bakine 30 kuzamura, akaba ari shampiyona y'Abataliyani. Reka tuze turebera hamwe shampiyona y'Abadage ndetse na shampiyona y'Abongereza. German Bundesliga aba nabo baraza gukomeza bakina imikino itandukanye. Ku munsi w'ejo ekipe ya Hoffenheim izakina na ekipe ya Leipzig, mu gihe ekipe ya Fortuna Düsseldorf izakina na ekipe ya Borussia Dortmund bikiye bwa kwa gatandatu. Hanyuma Köln izakina na ekipe ya Union Berlin, Wolfsburg izakina na ekipe ya Freiburg, hanyuma Hertha izakina na ekipe ya Frankfurt, Paderborn izakina na ekipe ya Werder Bremen, Bayern Munchen vs Borussia Mönchengladbach. Hanyuma bukiye bwa ku cyumweru ekipe ya Mainz izakina na ekipe ya Augsburg, Schalke 04 izakina na ekipe ya Leverkusen cyangwa Leverkusen. Bukiye bwa kwa kabiri birumvikana zabaciyemo kuwa mbere bahite bakina imikino itandukanye. Mönchengladbach, Wolfsburg gukomeza za imikino myinshi itandukanye tuzagenda tuyigarukaho umunsi ku wundi. Bayern Munchen Bavaria irayobowe n'amanota 70, ikurikiwe na ekipe ya Borussia Dortmund n'amanota 63 ku mwanya gatatu ni Leipzig n'amanota 59, Mönchengladbach ku mwanya kane n'amanota 56, ikurikiwe na Leverkusen n'amanota 56, ariko hari mu kinyuranyo cy'ibitego amakipe arimo kurwana n'ubuzima. Fortuna Düsseldorf ku mwanya 16 n'amanota 28, kuwa 17 Werder Bremen n'amanota 25, hanyuma kuwa 18 ni ekipe ya Paderborn n'amanota agera kuri 20. Akaba ari uko nguko bihagaze muri iyo shampiyona y'Abadage. N'ubundi ni shampiyona dodosi iteka ibifi bibiri, Bayern, Borussia Dortmund no makipe bahabwa amahirwe. Ni ibifi bibiri biba bihatanye, ikipe ya Leipzig irazamo igasa nkaho yashimyeho muri uyu mwaka, ariko ntago yigeze izamuka ubwo yafataga umwanya wa mbere. Bayern ikirimo igenda yiyubaka, ariko ubona anta kurushwa amanota 7 habura imikino igeze muri 4, kuko Bayern nimara gutsinda imikino 2 ikurikiranye igomba gutwara igikombe, kuko irarusha Borussia Dortmund amanota ageze muri 7, imwe niba ifite 70 ikagira 33. Ubona yuko byanga bikunda iki gikombe ni cya Bayern. Ya kurande rwa ekipe ya Bayern irahabwa amahirwe kuba yakwegukana iki gikombe. Hanyuma shampiyona y'Abongereza wayibonye? Shampiyona y'Abongereza nabo turaje turebe igomba gutangira ku itariki 17.